I am going to recite. आज मैं रिसाइट करने वाला हूँ श्री कृष्ण अष्टकम, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है। अथ श्री कृष्ण अष्टकम। भजे व्रजैकर मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरम् नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं बहुत आगे चले गए, नीचे रखो। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददान मुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने
प्रवृद्धवर्णिपायिनम् प्रवृद्धवर्णिपायिनम् किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् तथा कृपा विधीयताम् प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् इति श्रीमत् शंकराचार्यकृतं श्रीकृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।